جوی بویرا دل ایش یا الهه ام دست پیدکن لنافچه قبینا الهه لباکور کردستان دیر شکت چک داری ده دایکک و باو لگل 2000 کن خواه د اتومبیل خود هاتنه کشتن. اف بویر درنگیا شوه لسر ریکا گندکی رودایه شوکه که مزندنا و خلکه ده چکریه. پارێزگاریya ئیلهê hatiye ser xetê ragihandiye ku bûyer şevedin derdora demijmêr 2255 xulek rûdaye li ser rêka gundê eskî Hamûrê. Kes an ku kesên nediyar êrişî otomobîlekê kirine, di encama wê êrişê de kesek li gel hevjîna xwe û keç û kurekî xwe hatine kuştin. Lêpirsîn hatiye destpêkirin, hêzên ewlekariyê ji bo zelalkirina bûyerê dest bi xebatê xwe kirine. Cenazeyên her çar kesan ji bo dada pizîşkî rakirine morgana xweşxaneya Îlihê. Heta niha jî kujer nehatine girtin.